Hi guys, nongeye kubasuhuza nk'uko bisanzwe ni Serevereye nk'uko bisanzwe ni channel ni Ibyiza TV. Nkomeje kugushimira umuntu ukomeje gukurikira ukomeje gukurikira Ibyiza TV, nkomeje wowe ukomeje gukora subscribe. Ikipe ya Kiyovu Sport yavuze ibyo kudakina na APR ndetse n'amafaranga yagombaga kwishyura n'abakinnyi akaba yarafatiriwe. Umuvugizi w'ikipe ya Kiyovu Sport Minani Hamed yahakanye ibyo kuba abakinnyi bari bafashe umwanzuro wo kutazakina na APR. Navuga iby'amafaranga bagomba kwishyura abakinnyi none akaba yarafatiriwe. Ibi yabigarutseho kuri uyu wa kabiri tariki 10 z'Ukuboza 2024. Minani Hamed yahakanye amakuru yavugaga ko abakinnyi ba Kiyovu Sport bazakina umukino bafitanye na APR ku munsi w'ejo batarahembwa amafaranga y'imishahara baberewemo. Yavuze ko abakinnyi b'urucaca umunsi w'ejo bakoze imyitozo ndetse ko baramutse badakinnye baba bahaye abayobozi ihurizo. Yagize ati umunsi w'ejo abakinnyi imyitozo barayikoze, abatarabonetse byari impamvu zizwi nka Juma maze igihe arwaye, ariko abandi bose bakoze imyitozo. Rero abakinnyi barahari, hanyuma icyo bavuze ko batazakina umukino na APR batari bahembwa, ubwo ni ihurizo baba bahaye ubuyobozi, bakagombye kuba barahembwe mbere y'umukino wa Musanze FC. Yakomeje avuga ko amafaranga bayakiye kuba barahembye bafatiriwe na APR yabatsinze mu rubanza yitwa Igitego. Ati inkuru rero n'abahamiriza ni uko ibivuga abantu bakabyumva cyangwa ntibabyumve, niko amafaranga twakabaye twarahembye. Umujyi wa Kigali wari waraduhaye miliyoni 23 yageze kuri konti bitewe n'urubanza Kiyovu Sport yari itsinzemo na hoteli Igitego, biba ngombwa ko bayafatira urwo rubanza. Ubundi Kiyovu Sport irasabwa gutanga miliyoni 30 gusa yarajuriye, ariko kubera ko twatinze kujurira badusaba kubanza gushyira mu bikorwa uko urubanza rwarangiye. Ibyo byatumye amafaranga twabonye avuye muri Rwanda Premier League na miliyoni 26 zari zuzuye mu mujyi wa Kigali kugira ngo duhembe nazo zirafatirwa. Minani Hamed yavuze ko ubwo Kiyovu Sport iramutse itagaragaye ku mukino na APR cyaba ari ikimenyetso cy'uko ubuyobozi budahari. Hanyuma rero ubwo ibisigaye birumvikana kuba perezida buriya ni inshingano zigoye. Byanze bikunze tugomba kumva ubusabe bw'abakinnyi, ariko icyo twakizeza abantu ni uko ikipe nka Kiyovu Sport bigeze aho ku mukino wa APR ikipe itaragaragara cyaba ari ikimenyetso cy'uko ubuyobozi budahari. Turabizeza ko rero umukino uzaba uko byagenda kose, ndetse n'ubusabe n'abakinnyi, komite iraza kugira icyo ibivugaho. Biteganyijwe ko Kiyovu Sport iri ku mwanya wa nyuma ku rutonde rwa shampiyona n'amanota 7 izakirwa na APR ku munsi saa 12 kuri Kigali Pele Stadium. Umukino w'ikiharane ku munsi wa 4 shampiyona icyiciro ku munsi wa 4 cya shampiyona icyiciro cya mbere mu Rwanda. Nabi so much ndagusabye ngo ukore subscribe kugira ngo mbone akantu kandi. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.